omo bro mo ho asem nipa there be nipa som bosin wo mu nyina yeah nipa som bosin wo mu nyina onyame abode nyina wo ye nyame firi ho nipa na wo enya abofo yeah abofo som ye they serve us ena honhom nyina nso som ye eti onyankopon no ye fa ne sunsum agya no wanya obia so obetena ne musa nipa etina David Busa say who is man that you are mindful nipa ye dien a wodwene ne ho odwene ho a wonte ase who is man that you are mindful of eno nso ne ma bronsam tie atua no ati wotua ye fa ho be na ni adentina nipa de nkwan ne woni pa mu a entina me busa sa pam adie ne woni pa mu ntia onyame anya baabia so de be ne tabernacle o de be ne temple se nipa mu no se metana adie ne woni pa ho who is man that God is mindful of him adie ne woni pa ho etu omo ya honhom no kran sometimes omo ku say enkrofo omo nim ne omo omo carry omo nim ne omo yo dey say wase omo nim omo how valuable they are because the entina na me edo baba kompe eno so crab so here another case say obeku ni pa we aye bone wo mane emfa ne bone ne eyi nkwa anasa won to ne nkyere baabi na ebe ekora because say wo de ewiase ewe Nyankopon de 6 days ne boy yes it is anipa na ade share ne nsa no wantimi ahwesu ya adwoa eyi no say wo ya mo na ade na foforo wasan ye foforo dabi na wasan ya chen 2000 years achi na wasan planning a redemption to redeem the same man no a wo disobey no nipa na disobey no now was to redeem the same Apam, to redeem the same Adwoa, to redeem the same Akosua no a disobey no to get enti nyame beye nipa na wo asese ye wu no obefa sa ni kwase ye wu no se de bi nyankwa odobe ni Apam sa mama o se obo nipa se ni suban so ne seso enti Apam odo we die mama obi se opa no wo se ya obeje amana sei eno so ya pa se tie bia odi be bata ho enti odobe ni Apam ibusa se odobe ni enti se wo ni pass there we near Valentine no enti Apam ye me de be si Valentine so enti ni pet se wo se de nyame abo se ne suban ne seso nyame de ne doba ba ko pebe wuje wo nkwa na brantie bi si wo mpewo a na wusu na girl bi si wo mpewo a wo dwena eno ho wo se mekume ho nipa nyame abo se ne suban ne seso nipa nyame wu nti obeye nipa befa akwate bia to no so be who is man that you are mindful of him na wo say nipa we wo si abrantie bi kra wo he ne tebia bi odigina ho abayiwa bia wo she ne tebia bi ogina ho na wo se wo ne wo nko relationship mu bia mu a wo si yenya wo ne ku ho unnim ne wo yonti you don't know how valuable you are na sa odo be na sa abrantie wo da di kire wo na sa abrantie wo betimi ewu ama odo be na sa abayiwa na wo da di a kire na wate wabom no wenti wo si yenya wo mekume ho I'm depressed. And my heart is broken. Manya broken heart. Mentre biem. Ewiase nya be da biem. Adan ya. Eneme nyame je me pa because a bass ha no Bible na me fa. Ebra wakoma bubu ya. Enti the mekesi so say wo ye nipa wo sombo. Sa. Onyame abodie nyina wo sombo mani nyina. Nyame do owo ni sode hunu ne adwen papa fa wo ho. Se nipa bi mpe wasem amema ne ha wo bebre nyame pe wasem se wo bi ka so no wo bie ma amema ne ha wo bebre nyame do eye watenka na de wo kɔ ho na etere bi kwa nka wo ma adwene ye adwuma because atenka no woni adwene atenka no woni adwene etere bi kwa sa wo ma wadwene ye adwuma Apam wo woni ba ho so timi se die ni na wei oye hwan sa boy we no oye hwan e ba se betumi aka se time free mi so ko me so de nya adagye mpo na assess be ma no scan no nya adagye na assess sa be ma no anaso oba no so wo mpe obiem no na ya tenka no fa tenka no to ho wo de fa to e be fa na kire yi na ma adwene na nya adwuma na assess no se woni ono na e bo bra wo na nyina oye hwan okay owode yen ede no woyo abrabo be no wo ni nyina so ne sen wo de assess no na assess ni wi na na to ma dipa bi egu be but atenka no oni adwene
atenka no wonim nyansa atenka no won skane ana atenka no wonya analysis won wotimi kɔ ba bia eti sɛ bio jimifo bi kra eti na oba bi bo ba ma bi suje na ba ma bi bo ba bi suje adan ya atenka na nka de na mekan ya ka cha atenka minim sɛ wo kɔ ha ba de nya abotra za ma menyi nsi nkyɛn ha akoa no ma men assess na hwɛ ade ge ono ma men assess na hwɛ ade wo kɔ ye ge ye sɛ oba ma foforo de akɔ na wote wo su wo kɔ ye boy ye sɛ oba foforo aba be hyɛ na wo tena hɔ gagu ada na aye mi sɛ ye ami ada na aye mi sɛ ye kofi ada na aye mi sɛ ye mike ada na aye mi sɛ ye anam sa adwene ne nya adwumanti no wo stupu so low na nipa bi ne nam wo so na wo bu anim tia na wo disrespect na wo ye wo basa you don't know who you are unnim soma wo sombo de nyame aba wo sɛ ne suba ne sɛ so wo ma ne doba ba ko be wugye wo nkwa na wo bi sɛ bi obi akwakwahye akwa mu nipa bi sɛ wo mpa wo bi mu a ɛna matenka ɛna matmesi to da bi a ɛyɛ apagya aten ɛne atenka ne nkasa nya na abɛkyerɛ me daakye okay da hɔ na me ma adwene ne nya adwuma na wo de nipa no a saa girl no a wo so wabɔ ne ho dam no saa boy na wo so wabɔ ne ho dam no nya abote na analyze ne ne hwɛ wo hwɛ wo kra bɛka sɛ wo yɛ jimifo saa wo analyze ne wi bɛka sɛ na majimi me ho sa adwene yɛ adwuma na hu sɛ wo jimi ho na nipa we nka ne tipɛn ne ho na wo bɛtena ma nipa we ya disrespect wo wo bɛbu onim tia kasa wo na nka wo ba bia wo no kwanko obetimi aba wo nka ne tipɛn kora ne ho na wo bɛka sɛ wonim rofo sɛ die ntia saa nipa no wo yɛ hwan sɛ die ntia obi anyame dɔ wo pɛ wasɛm bɛ wugye wo nkwa wonni wo ho agro ɛyɛ hwan ya nipa bɛn no wama na tena watenka so atena wadwene ne wo yie die so nti wabra bɔ nyina to apɛn eti wo hyɛ mu a wusum wonnim ne ye wo yo wo bra obi so mu a wo wo te sɛ wo ma wo na kura nsi fo wonya agudie bi obe so mu eti nya botre na nyame mfa de obe hoahoa ne mmara nti etena ye vals day yi hwen asase yi atenka no to ho nchen anti agozi atenka no so de atenka no wagimi sɛ woni mu amemu aso wate atenka no agimi atenka no wagimi nokre awoni adwene eti fa atenka no to na ma adwene ne nya dai enya adwuma atenka no wonim nyansa yeah otimi kɔ ba bia eti ka cha atenka no sɛ ai wo otimi ka pɛ wose me pɛ eti ka cha sɛ wo de nya abotre tena se ansa minim sɛ adeɛ we wunya wo pɛ but yɛn hwɛ adeɛ na ansa adeɛ no wani abre ho no gɛ na wo kɔ ya boy no wo de ti ma me ansa na wo si chinchina wo na pɛ no atenka tena se na ma wadwene nya adwuma na abehu sɛ adwene ne yɛ adwuma ba ma wo de ti ma me ansa sɛ wo pa bank wa ye mutuo kyɛnse ne sɛ nka wo pa ma adwene ne nya adwuma ne yɛ hwɛ adeɛ sɛ wo bɛpɛ mutuo kyɛnse ba no a ka wo no obi bɛpere ho a ka kɔ yɛ no kwa hu sɛ wo de bɛ ma foforo hyɛ wo na nka no wa twɔ ho but adwene ne nya adwuma nti atenka no asɛ bi wagimi no wɔno na wo gyina ne so e de ayɛ bibia atenka na yɛ o but wo tam wagimi ne tam wo nyansa wo na wo dane no wo dane no de ne to ba bia sɛ sɛ wo de ne to wo na ɛsɛ switch wo na switch wo kɔ ba bia sɛ hey be steady ayifa na wokɔ no okay na abrante ko shini ko winsani wei ina wokodi na chi wi ni wei a okoma wei na wokodi na chi ho ba bitina since na ye di na ja sɛ wo so do hwan atenka wo so do hwan ana so do no okay ge be na so pɛ no ge no wo mpena 14 no ona so do ge na wo sɛ diska no wanya wo so ɔsesa ni momo no wanya momo ama no ade kyɛ no wadidi watam no atenka ye di okay shut up and wait the osende a ontimi nka thank you no ai eti atenka ye di na sa atenka jimi aba na ma atenka nyansa mbra mo sa atenka ne mu jimi ni nyansa na adwene na bab adwene na timi di temo na tumi abotre papa ne ba na wakɔ we die ba bia akɔ ye die me ne wonya adwene emwo eti a kyerɛ ye vals day no assess nipa no a ne ntiwuti wa wusu no okay tinkoye valentine mo bi nkotwa abrantine ai okay nipa no ono nti wusu no hwɛ nipa bi a ono nti wusu ma adwene ne mra na wo mo se abaga no obreki wo hat no eri de ne kya wa wo pɛ dabi sa adwene na yɛ adwuma ai o sa adwene ne yɛ adwuma de ma wa wo pɛ enokre ba first na atenka no obreki wo hat no na tasentase atew yeah o be se wo mba akonhuma ya bo akonhuma ya aduane ama ase di no wuntimi ni ezunya ge no kraso na bo akonhuma eri ye de ne che okra wo mpe yi ha eti apam we di ye yaba anti ye momwe mimi kuta breso sem okay the chronicle unsu kuta de ene daily post ni
and New Weekend Crusading Garden, so die in temper. Since I draw you good idea. Daily guide. Okay. Men so me wo the chronicle nam say what the observer so e wo ha ntia ne since I draw so mu e me enko. Okay. Ewusianfo ye de nkrata ne mu nsem no eto aso amamo daily guide obokrata no e na mede e hyase na wo hwe front page ha ensem no de wo mu de bia bapa na de esu wo mu eye cocoa prices a sesi a ne ye kire mu se enya haircut bi na enra ena omei photo samfo Dr. Kasiela to forcing wone Ghana fo betwetwe nkomo ni ina no efa cocoa akuafo e wo mei emu wo mu esu wo mu hawo wo mu asema wo mu ka se aban e de wo mu ka enya de se aban ni 20 no wo mu hwenye nhyehyɛ na enura wo de nsem betu dwase cocoa board fo aban adarete wo mu se enimanimu ya no wo mu nhwe na wo mu ntua cocoa akuafo no ka na ensem no de wo brododo no aso no na amomamfo bi se na kyese direction na amode ma cocoa board fo no na ise sika no wo ho na mpese mo de betua cocoa akuafo no ka sika no eda ho ena mo mpese mo betua akuafo no ka nti se ya amadarete cocoa board fo na himfa no mkofa se sika no edi akwakoye sa payment no wabra e bia sika no ena ho dada na ade ba konso a na edi mu ntintiman eye cocoa board na wo mate so no kane no na bag back no wo moto no be 3000 ni echire sesi ano ye beto no 2587 Ghana cedis bag back ena ton no so nam be 41000 Ghana cedis ne kakra bi a egusuo eno na kokko akuafo no kire mu se we die aban ne wo mu anni ni ye kura sanse wonto buo ni mu ade ma ni nyina ba bi egina yi na o san ba bete so no de ade bi a ebe ha dwene ti anopay daily guide the obokrata no so ede aba na finance minister kasa wie ye pe ena dom kuma no minority fo so be press conference en wo mu kire mu se wahwe ye nti krom ha NDC fo se sika na ebo ya ye de ema kokko akuafo no esuadodo enti wo momo ba won ba betum won ba be pejam ene de o ma pejam ne da 2587 Ghana cedis no enti wo se ese Ghana fo hunu se NDC aban enya de e betimi age wo madi they can't be trusted kodu opon kroma wono ena e ranking member finance committee e wo mai mrashebedwum wono e address press conference no ansa na no kra no na Dr. Mohammed Amin Adam edikan abekasa ama mrashebedwafo no bi nso akasa e na opon kroma so ede ne de e beta ato enti na kyese enye easy kura eno ho asem enso wa ha na ene Akosua cartoon ya wode e baaye no ene de cartoon no mi hu so kura o watro as a bridge bi ene da ho na esoro bi nso staircase bi nso da ho where they the engineers and what the question na to ho nails and joints na kyese na do wane ne yekeka ho nyina gugugu ase na we ye nails and one fly over da bena wode ba kumi ba na nsuo da ba bia no bisa se eno ye nene nansa okay from Malam Junction towards Abeka ye enie nti samso no kwan no ne eyi ne da ha no fly over no eye eyi ne ebinam so ebinam so no eno na ene Akosua de aba no se so where they the engineers na kyese adwuma wo ho ye sese wo mo hwe na wo mo eye eho adwuma enti anopay daily guide afabi ede aba Supreme Court rejects Anas judgment reversal. Supreme Court wo mai emu wo mu chemu se wo mkotena se nipa ba son abedwekuo no obia adwene ekọ bankro mu se application bi a businessman adopted ejei de ba yese ensase ho asem bi nke wo mo nhwe no wo nkam no ye kiremu se ruling no akọ in favor of Anas Aremeyaw Anas ya wono no eye investigative journalist ewo omei emu anopei eno so ho asem page 6 ewo daily guide mu wode aba Haruna Idrisu Adam Sukwaru involved in car crash on Bogatanga Tumu Road. Sena enra ye bo mamane ewe ye kase bo no emu enwumre no na ewia ni mu ane yete se ka bia kwa akonya akwanhia. Se na education minister and afa deputy communications minister. Womo ahyen anu womo ko program bi ewo mentifindo mantem honom. Ne ekiremu se sa Bogatanga Tumu kwan ne de eyade bi se enye enti wo hwe ehyen na eda han ne se de a ehu asifa bomfuturo no a enye obi na beka ache okra se
ekwan ne nye na emom enije sem kakra wo mu ene sesesi ano bambofo etimi kopie mu ho ntem ayaresabia nso ayede wo mu koe na anesefo ne doctorfo no wo mutimi hwe wo mo kama ema obia sesi ababia obia da no empinifo chire mu se obia eho ye IGP Yera Christian Tete Yehono wo chire mu se efree January ebepem February ya ye wo mu yi aprosifo beye empem du mienu ahenwotwe ne mienu 12802 ena ya promote wo mo ya sa promotion no free junior ranks ahodoa de kopie mu sergeant for ne lance corporal ne wo mo keka ho nyina obi a wo sefata se ye money promotion anani promotion akam ye se ebi wo ho a wo ma serve be 10 years nie ebi de emfie nwotwe ebi de emfie num obi biara wo sefata se ye promote no nso no ya de se wo mo apromote wo mo a ho nsem so anopei Kratai Afabi Ede Aba. My government is in power, yet Gamro is still unlicensed. Rexoma ena kasei. Rexoma high life nyumtunia. Eni ejumane de waye bipa enye easy. Na wachire mu se womo ka enkrofa womo campaign ye said ye beya NDC aben ebetimi aba na Gamro fo womo dwumadi ahodro no so etimi akonkan Ghana Music Rights Organization. Woma juma etimi akonkan so bepemene yese womo license nsem kura no akwakoye den enti ye ma womo enso eto no de womo enso womo je enti as a creative art for nankasa no wochiem se aban womo adwene hyedan ko creative art for womo dwumadi ehu enti ehu asem so ewa ha. Pete Edochie dismisses fresh death rumors. Na yeka Nollywood sinitweni a wagina mu emfie bebre ni a Pete Edochie na ye kire mu esenansem ne nanam abefon krato bia hodo no so se Pete Edochie wato na no wonse do wo se enye no kore wote ase pa wote ase enti obi biara obeba beka sa ansem no enya de se eye no kore enti eho amane enso ewa ha nimfo nyini ena edaha ewom se ni fie na kwani mu de na so ochirem so da so awa hode na nsem kra me hu se wo mu ehihye movie fufuro bi se ya mpenimfo no wo mu enyi kyesa no ana ahoden ni hot se kane no nso woda so a ejina mu dendenden a enya semkuma kwabena runs from gay tag high life musician kwabena was nkrofo bebre keken ka se wo no wo ye gay o se a obi a wo no wo tro wo do ho nyum sei eto odo ho nyu se ne nisi fa gye ma ho yi ono wo ye gay eni na won hye dan hu ne wo no ankasa na wo pe enti wo se wo mom keka sansem no nyina no enye no kre suspend VAT act o je de bible kan ye ne di owo kwan da abo so okode kwan ye wiem ehyan kwan no se enye nsuosu a ebitu fa wiem ebaamu akwan da baba wa ho tro na ka wo se wo besie gay go away enti eho asem wa hanum sei suspend VAT act gutafo na ka kira ban se sa VAT act no wo monhwe no wo munyi emfemfiro sansa nya de ba beboa wo ndwumadi eno so ho asem ewa ha don't downgrade Swame interchange cleric to government na general overseer ya oda open arms ministry eyifo no wom si Swame interchange ne de wom saraban mo entina said they initially said they wom plan yes wom beye no wom srada se wom hwe na wom enye ne saa meningitis kills 5 in northern region upper west savannah esa meningitis yade ye chim se eku nipa enum wo mantamu miensa emu etifia toye savannah na afi mentifido wo ho na se okon aye deden asa uti pao asa untimi ndane uti ene signs and symptoms ne de yade se edoso yie pa enti wo ho no mo na hu se bia enima bi koso wo nipadua no mu a won hyeda ehunu ba bi efiri bampacho no ma na ye tientia ewo ayasabia na bibia timi akonkanti anopai daily guide obokrata no so ensem ni bia wode baaye ena mabobo suyi high court grants injunction in Wasafiasi case eno so ewo katafa etosu ensia enti eja fabitu aso wo daily post emu daily post pipapa nya samoketo yinki no ewo mu anopai na daily post da obokrata ena anopai se utie yen ewo 90.7 na yenkransa Sompa 106.1 techimaya wo mo water kwa nyina ye 101.1 na wo hine champion ne dom no
wɔn mo fa ne dendenden na kokwakuafo no nyinaa nso no wɔn mo tie som papa no ɛkyerɛ na wɔde Professor Jena na opoko agima Ghana mampani abodi akyerɛ odemfo ne aba beto akyire na wɔsɛ we sɛ wokɔ kratafa ɛtɔ ɛnan ɛnwɔtwe ne nkono no a ensam no wɔ hɔ paa na wɔabɔ so sɛ Emma Bank no Women Development Bank bibia wie mu die ya eba no eno wo boss no behwe Emma ne nyina no wani age a wo mo de mo no ema no anopai ewo ha na bra wo kohyia gamafo no na sankomoi eba ye anopai me yencha gamanche na enye gamanche asa na making we ye Greater Accra Market Association gama wo hia wo mo na sansemi ebie ya anopai daily post etwa samfoni no fefefe wahye ne golden ata na wonam akira ne sinjwa soro na ho ofe ne nso abese anopai daily post de obokrata de esunu bi no mampani his excellency John Dramani Mahama wokọ Addis Ababa Ethiopia mamu ni nyina ya bibi manka bomuko wo mo nhye amudie we ya de etoso aduasa nkono enti wokọ kokwakuafo no wode wo mo aba beto akire ena ya chese ton no 41,392 Ghana cedis enti eswate eba ne se ya se tie bia ebekọ 25 million na kakregu akire ne no na wo mo chese saa biri no momfa ne se enye biri papa ene ntie kuafo ya na mwasom na se tie bia ye no munso atwa ope no biri pa ewo nkunim achi a eba anopa daily post demokrata de ode ba ya bi eno no na ukọwiase nyina Kim Jong-un wono ye North Korea pani no wono na enora wote se Adwoa Asare bo so kra e wokase ebo so e kire se wayi ne baba wa wedi akura wohwe na teenager akura kuma ne nim no kra che se wohwe na bo kra ne no fu kra nche da mo bo papa bia wono na wayi ne se wo mehye na chi Kim Jong-un enti anopai krata na twa e de aba Benjamin Netanyahu mi wofani wone Obrampo of Trump na wonu machia no woche se sa nuclear deal no woni Iran kasapa na wo mo nkoso ma wo mo ntwaso wo mo ntoaso anopai eno nso na wo hai na afi wode Macron aba beto na Macron se Europefo wo mo mfra wo mo ntoma yi emmo wo maboso nkyere se wiase nyina atumi no ekura wo mo anopai daily post etwa de aba ebio wasanso de Euro kuja tablokwa ne mfoni aba beto ase not from Russia bedwani na kratafa toso nan no wo chese sei ukura Ghana passport unye bi ayebi amai mako adunum unam ho kwate se de onam Ghana obi amusa hu enti eno ho asem na no pay daily post aposu na wode aba General Chairman General Mosquito Yura Johnson ase dunkwatia sai kwade hye ena ekasai wo se uye chiniye ba obua campaign pa chiniye ba konwa so woni abre pa appointment wonsan nyankan ya susu bo ho aho na susu bo mampani tiri so na mampani nyehwe anopai edaha ena wode ewura baba jama so mfoni aba betoa wo mso wo mko baloto ye no wono ne da number 1 ena wo sere chese enkunim ne de nyame kura de amane dada kan no wadi na ye kase ye bobo ne ye pedie odi enkunimu a ye se die di wan enti wadi wan no eno chese nyame asine hene ewo ayawa so east anopai ewo ha ene wo chese so no ba ne se okoda number 3 ena afi Liberal Party de wono nso gina mu ma wo no Ibrahim Idrisu wono nso ekoto aho ewie independence fo no ebi wo number 4 ne number 5 enu Alhaji Mohammed Umaru Sanda ena afi David Kano anopai daily post de bokrata de wode ababi ya yeboso ama yetiefo eno ene amemfa bresosem de bokrata no emra aye freno the chronicle na the chronicle de bokrata no nsem de ene wabobo bi super spear of the nation eno no second fanu na ode Anas Aremeyaw Anas emise chado lance no ho asem no anopai ye boso ebredi no nsia kase ebo no etudwa nasema ode atudwa na Supreme Court asem no koi no wo mo se 70 na esa na asa dinko ne mukura ne nyina Adolf Agyeyi nasem bia wode kodan wo mo se asase no ho asem no esese yedi edema no na asem ne hyase fi High Court Appeals Court na afi ababe pie Supreme Court se di asem na pem wo mo ye ho hia enye yie
Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama NDC aban and Finance Minister Jinaya wo mo sie se cocoa price no wo mateso no to address market variations no dom kuma wo ma hye bedwam so wo ne wo ya adwene a enye yie enti mpanifo enhya no nso pa na wo hwe asem a eda ha se ya mampanyini bebre no a ka se ya na se ye hwe yie because bibia timisi na asem a na wo hwe chronicle mo de aba no se bre mo wo position no Omampanyini Dadaa Adwoa Akufo-Addo sabre no na koku buo no na watum de abananim or the free 475 Ghana cedis and or the bar 3,100 per bag na watu musa no na campaign na breso no NDC for kan say the abane de ma wo mu nusa enye enti wo mo bo betum de akọ 6,000 per bag. Nene na nkrofo se boshe de ye boshe eti waka na waka boshe nso ya akadan enti no sabre na yetu mu de call 3,100 no na abanu nim se obetimi atua ene ode 6,000 eba ye be shebo se obetua 6,000 ti se akuafo na enya 6,000 no ba unim se apam ka de aban ka no it makes sense in terms of cocoa price na mono ne dollar ne ade ni nyina but wakoka wano akoyi uka de wo mu nso no wano kro na wo de kan ye no wo de for wano kro na sa be pa ho che wo because ade a international price ka ho de wontimi nya ho we the control there be me jini samonyofo no ne ma assist ne they will learn from it na ye anso kura se o mampani ka se what the big push kura be push ato egu ho a enye ye o to kura Ghana e be dey because ade ne ya na mo amunim se prices ne enyina mo so no kura international market editamu bi dollar editamu bi niema bebre editamu ansa na wati eti se wo de koye o campaign promise say o de 3,000 me de be ma 6,000 dollar yin so kura wo ba ye no wa ma abafom eti untimi nya ne sa eti eya a wo munya hweyie ene say edom kuma for so rejected the new cocoa price na cocoa for no kra no more reject na edom kuma Don kuma de asa de wo be ya no kre o be ya makuafo no asore wo mampani so na wo mo yo eti enwo asem no eda hanti amanyofo no ye be so mo ye omunya hweyie se wo opposition ya eya na opposition no de well to be candy open bia no afa ho di because abre no you are not accountable to anyone obi entimi musa wo hwe na wo wa ban mu a na the reality dawns on you da so e wona be say yes eka da ho no ye ka kuma enti no de ne de me giri say omo so be ye de asem we de me president ne finance minister omuti bo ho a omo charge de wa ha to say yes ade no ye nananom bebi ombu se ukoto sa aboa ne ti unua so akase sore ye nso men kase sore ne so ene ye se ukoto sa wo yonko abodwese hia omo se de men kase roof debi o sensu abesi wo de debi o senso na wo de wabodwese na shem fanum preko na tem da ukoto sa wo yonko abodwese senso na ba de ni wo de no eja tomu a manya fe na wo debi the cancer na fa wo abodwese ni shem tie shem titama nsu eja ni nu so no na eshensu mu dada because abeba okay eti ya wo munya hweyie sese yasem ya ba na ye bedi hu nkomo a na the chronicle de obokrata na dia bana apam chronicle ne verse of the day no Galatians chapter 6 verse 7 nim says asem no suntina o mo de ba ye fi say Galatians chapter 6 verse 7 or say do not be deceived. God is not mocked. God is not mocked. For whatever one sows that will he also reap. Mumaya nada mo. Maya nada ho. Yankopon ye sina twetwe. De nipa dua no. Onwa no wotwa. Mo nada mo ho. Onyankopon won sina twetwe. No kre. Efri se de onipa guo no. Eno an wotwa esa sompa no. De wuguo no. Eno an wotwa. De wuguo no. Eno an wotwa. Oba abrabo papa ubecha oba abrabo boni a ubecha de wuguo no eno na ucha eti ene no de aba Galatians chapter 6 verse 7
na minim se bia kokofo asem ntina Utim se na no agu nke wo so asem na yo deep pa o say do men na da wo ho onyame yensi na twetwe de ni padua no eno anu otwa. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Deep. Into gun kontompo a obetwa and na won say adwo obetwa be wie kura na akata so na na principle so kura ye de bobrawo BITMISE say wonim said ye medua na mecha wo san awareness na wo ye careful yeah obegu abapa but am say ya na ye say betimi egu afa ye ho adi am say sana ya na ya dwene ye I say oh sike ma me fani yenko we wi abato bi be wi awo yan asem no nti sometimes no ka wonim say nti ade we ya me ye de bi be ye me a ka be ye de ye em say ye bi san nim de no em say ye bibi a ye dwene say e be kwa tie wo bi mom enye yen anansa se wo bi ehu a ya fa ye ho adi san trick no no kre em say wo bi hu kura na ya na ye ni ewuo be obi ehu no eni so eno de ya dada ye ho se de ma ye dada ye ho ne se eduru etwa bre na uref unkai se eye ne wucha no ho na eye problem no eduru tama wucha nyame hume mobo erade wadwen mame we de bonsam na ye o we de yi wonim se eye sompa nkomo ohini ni etre adwamu na no abayo bi frey se sofo panyini bi a osom wa asore mu obekọ retirement asore na ehwe se ka bi na de beche na osade no mbe no magya ne kwan na no mo so mo ye mamie no mo na papa no no oni yire because wanyini so mo ne kọ ho no makosiesie wo de ama no enti abayo no se wo mo ho na asore mpanifo elders e ba ye se ombe se o akola ne ya ade bi mo no se menye de no so ye pese wo twa atro to papa no so se wo ko cha atro to papa no so se wa an se wa repu if say wo na aba ha be siesie nti wo kan ye begie di na ye ma 3000 Ghana cedis se be ya omde ka na be ma no o se mo no ai ne ye gya ne kwa papa no so ko retirement you o se ampa no ko district pastor ho no ko bo na mane se papa no oba ne fie ho e be papa no ne na da papa na repu no Jesus o ko sun ye asore mpani for elders ene be hu no ene ne be connive ye e manipulate ni say only 3000 Ghana no nchatro e fanto papa no a wasomwa katona bro no akọ retirement no onko kase wa repu na mpa obeka no sompa nkomoso e wokumase ye headquarters e ho no obeka no onya sunsunsanso ena wo frɛ sa dwumadie no wo ye no akbo be ka de a wo ye ya obi anteda no confession be ka de obi anteda memmo wudin ne ka no ena aba ye obi be ka sa no se me call district pastor wo ena me kɔ kan ye ekonye nyamanum sugu so na when me read comment na jo obi kan sem bi say ebetimi apasa aba ye ebi esese wonu ne ho wasre bone fache but onim se nsunsuanso de beba eti wo se ebi a wo nhye no wona nam wa na be ma bi akɔware no Saba yiwa we apam wonenam ho anu wonim no me edi na chi ode bebo ntoma no wonim bone bia waye ne suma se me say eye wo nipa genuinely ye wo nipa genuinely wo mo kwa ho kirem ye wo nipa genuinely apam eniema nkoye ma wo mo ye wo nipa they are doing their best yes for my bone bi nyame na sada ye ne sa e me fa ne sa abrabo eye bra niema nhyeda nkoye na yare ye bia bono na ne sika sama to ape na da bia wo te pentenkwa ye wo nipa bebri a wo mo ye genuine wo mo ye dwumade wo mo bo mo mode ne so abrabo na ene wo mo di ne so apam I can tell you on authority se nipa bebri a wo mo bre e wodi entra nipa onim nipa na wonim nipa bebra wo mo bre no kre nipa bebra o ma bra ba to ape nipa bebra o ma bra bo nkoyie nipa bebra bi ayade bi abebo no nipa bebra bi ane waye onim pa no abegina ho asofo mo mo ame mo mpa no abegina ho munye sema busa ne se bone ba na wo ye kai wo be yire na wo fa no kai wo be kunu na wo ne da no kai obi ba na wo repu no kai no kre no
kai nipa na wo ne adwuma na wo wi ani sika no kai nipa na wo ko cha troto no so no enipa bebre ye bre wonu a wote wo bia wonim bone a wo ye etia na ni afra wonim di bone a wo ye nti ayare abono no a woda ho no wonim di o ye nti a ne sika sema to ape no ye were genuine people a abrabo na ni wo mu di asie but majority of people na brabo ane ne ma bone a e ba so adwem bone me se eye suma se eye suma se bone di obi ehunu na ye di ade ne koto obi so wona na wie sika no ne ye di akɔhye obi ne akola ne obi te osum na ma me kan story bi e ba manim akwada no sese akwada ne yare eye no send their pure heart ebetena wo mo nkyɛn ano osum kama ana ma me ne ba ekɔ wia ne sika ana obedina ho bɛka kyerɛ ne maame sɛ wo hu sɛ akwala ne na ɛfa sika ne maame so nam sɛ akwala ne ye made a on pɛ na asɛm nti ne ba ne kan ya no titi ye abu akwala ne pam no sɛ wono ane ba ene wies akwala ne wies sika no ana obɛka kyerɛ ne maame sɛ eyi me hu sɛ eni AOB ɛba wo bedroom ho ana obɛbie wo bag maame kye no akwala ne se me mfa hwe enye me na me wi aye maame so akwala mburo no de akokaduro ewura private party nyina ene na chi nyina owie no pam akwada no de ne niam gu abonte de akwala no be ye de won fa konfa no mponkom na busuafo na bayi wani nam ho na afede nyame na dom we se wanyini waware watuka o Europe wala da ko ho anu wanya ko opeke ya maame ne ba no me frawa pa wo chow se sika no a me na me wi aye enti fa kyeme na me ye bibie enye yi me maame ewu me papa ewu me nua panyin so ko me amu anso me se apam nipa bone akatua ene owu onyankopɔn adom akyɛde ne dankwa ene urade Kristo enye obi a ne eboa no obi wɔ hɔ a eye no me ne bone bi no me na di na chie no oboa no kura sai betia me se eye nipa kakra bi ena abrabo ekukushi ase ne abrabo pentenkwa ene abrabo na ni di esie nti ne wo bre wo ye bibi enye yi but de wudua na no na wutwa adwuma na wo mu na wo wie sika no na wo ko wie wo bi sika de akobie wadwuma ebe de wadwuma na timi adwuma okromfo ko wie ma kromfo befa wo so de kromfo kunum na wodi akire ena wo break home wo expect se daache wo benya ware papa wo benya broken home wo didi kromfo yire no machi wo so ho beto yare be bow ye sikane bia na menim no wakuma semi monidin boni dia kromfo be hu no ena wa yare da fam ne fa nyina adwojo ne kasa nyina achia o wadan ne bebre o si so nkrofo yire no nkwa na no wofa enne wadadam no okam eti maame fo no omunim na bakosam ne de wo ye no omo so wo chia na me na atua aka ebra na wo fa nkrofo yire no na wonim so obefa ho adi na wo fa nkrofo yire no na wo so obefa ho adi na wo fa nkrofo ma ewure po wo no na wo so obefa ho adi na wo wie sika na wo so obefa ho adi bone akatua no owu mesi esuma se eti da bia hu a ene ready kawa no tumu don't judge God okay ene ready nipa wei ene wasomwo ene nipa wei ene waye wadwuma ene nipa wei sha sori dem a se de osisum erade ade na wunhyira no nyame ne nsanya tia wo de nyame hu no obi so kira wo ni so bebriw ampa nyame bie so kira wa ampa because nipa wo timi ye wei kawa no tum na nyame onye nipa bone ni obi ne obesom no ne korem no hunhum mu anyame baye na broda oya katua pafo Abraham di na chi wodi ni hwamo Joseph gina man wodi ni hwamo David gina man wodi ni hwamo wo no obedi hwamo kai it is sometimes so say wabrabo no wo hwe na niam bi nkoye ni ade tore bi obi wese say wo frɛ no kwapa chawo ampa metemo nkyɛn musika na me na me wi aye me na me kokan ma adwuma ne yi wodi kokan kopa go and confess ehona o fa hodie bebe confess fra nipa na ka kire no me na me ne ukuru da ya ma ni gya wo no me na me twa trotro so no koka no kore no entwen masaman ni wachi ansa entesa no kore no ama wo ho nto wo da okay repentance mu na fa hodie ba o pa mu ka wo bone a pa mu ka kone ko frɛ ne bo o mama ne momfa me bone nkyeme me na ayi me ye wukuna duro ema odiska na mama ya no won hye wo nsa nhye wo ma no eye mea okay koka wonu mu asem
me na me ye wo yire duro because nkrofo bebre kura timi ye nkrofo yire no duro obi timi ka se wo yire megye na firi wonsem no akoye na duro no agye no odi bibia nwan because oba na bia na spiritually no so ne munya du ampa ebi mutimi kum nkrofo yire no agye wo mu kunu true ebre no so na se wo twa so aba afa na abegyina ho se ewrade oh on de wo ye bone fafiri one wo de bone che but wo betua so aba ampa ubetwa so aba edi if you say de wudia no no na uchanti say the Galatians 6:7 aka no do not be deceived and then assess your life obi a waye ne boni bi asie and ada wo ho kode ko pa ne chew okay na mema ho ubo so wo ho betow wo ka wi ho betow wadwem kura be clear and na mo sunti na adwuma ne ball no and na mo sunti ne de ni ko to prison yeah unim ni nyina and na waka wano atum unim se obi an hunti nyame wa hu wo tie ni pasoka obetua woka apam mo ka kakra mra ne ma tie fo mra okay misaka the new weekend crusading guide ensem no kora baaye no dodo na ye dikan bobo so dada eye anasa reme ya anas nasem na na eda court no afedie wo mabua ma bibia etimi ekoyie na owura Steven Amoa stikano no enhia so mrahye bedwani wode ato aban nim sesesi a entrepreneurship no wo monye ne core subject with JHS na wo monye ne elective ewo SHS enti sensa no nyuma seye gumi nkrofo ye ma training tete efa ade bia ye entrepreneurship de anka yemfa enye subject wo ye schools ahodo no emu nintimi mu because esi an wo private sector for no wo ne kita economy no emu abanjuma de kakra bi enti ehu asem so anopei kratai efabi de baaye na dunkwahene enso echiremu se emfihie duro no nie 2 decades se wotena edwaso enti wo ba behye eho efan okofrobo oben nuako ya wotoso miensa eno ho asem ene yesi na wotwemu ni nyina womo de besi ho na womo de ahye sa efan no eho asem e wahanum sei National Peace Council for nso womo de adesrede eto mabunu animu sade bia ye tutura asem violence ne sa nneema de wo ntwe wo ho firi ho na nya de a ebetimi aboa wo nhwe na asomdwie enya adwuma e wo mpotem ahodo ba bibiara obia ebehu ne ho Ghana Education Service AGS for wo ma bane senior high schools miensa epue mantem se nra akora ye di hu nkomo se wo mokoye inter schools eyi sports yi ebie enko wiase ne yesi gang raping bi koso e wo honom ko wiase obi kura kowo obi sikan Adwoa nkomo ya ne yedi o abai wei a moko gang rape ni wo be fa ho adi ebi kura wo ya babu no ebi kura wo fa be mada ebi a mo fa no so kura no wo sumu nyame na ka se sunu wo sunu adi na wo sunu da ache sa wo nsu be sum bi mu rape no a wo sunu no so ka esu na wo sugu mu sunu che sa wo nso da ache se de wo ye ma wo su be sum bi nti wo mi na no amomudu akora be ba wo so wow ti enya hweyi ti wo be so obegyini na ne refi o ebi amema that time secondary school to dem say ne refi but da woni mu twen sa wo ko gang group mu bo madwene posa abayo be repu no oba madam ashas ye kura you say yaban ne wo mo afri ntakobiem quiz bia wo mu nkobi ne ne eka ho New Joben Senior High School ka ho Koforidua Senior High School ena New Insutem Senior High Technical School omo de akosana foforo womo ho asem eno school so ebetua 500 Ghana cedis eno ye liable for any cost arising from property damage enti ne womo koye ye no say be school na japade bi say ya obia ebetua sika no na womo de asoto eno ho enti the new weekend crusading guide en 70 bia anope wode baaye enso eno no enti ye behwe na afrefo no kwa de mo ma hyase ai ya ma hyase kra ye na afia ene demu no ti ene o ma hyase ano no we ne de hia hello good morning ina Akosua meni aba ma be no me hia ni kwaku ati mi ka selfie 37 Sompa 37 yo Sompa 37 kwaku ati mi entie we yo ina Akosua ma me ntia ma me mo ahia no fe o ba aduma pa anope de wa hye mi nkran wa ta me se be bla ma me nya me ntia o no aduma ifo nya na me ntia Dewra Dr. Baomia ye ma me bi ha ku nsen ne Dewra Jombo de ina Akosua yes say ya wo me ba wi ate
na Damiru Ahopan AMU. First one is 13 July 2012. Now me mami car baby. The revel pan. Second one Abbey. Enra 12 February 2026. Third, I revoir coming to the sense 2024. Now in August na cocoa badge, cocoa ton. Now you turn word market. Now you 4,000. Sorry. President Kufuado. Finance minister, then minorities are being Ghana for them. President Kufuado, you would be in the more than I want to cocoa 3,100. There was then cocoa 3,500. Omumba Bemono 2025. Now cocoa do $65 per ton. Almost cocoa woman with 100 is now got no cocoa for Qatar and go do 9,500 per ton. Almost $1 would cost 3,600. And now you can't be Shema President Mahama to what cocoa water. When you almost 11 million people for while black cocoa but you yanking a cat to cocoa for the market to cocoa near Bleno. The Mama at Trimodin Pam, the Mama did work over the medium name or Matuma Matimus. Cocoa cattle, Levin the Mama, a bonnet Bennett, for the other Mama with 2 days. Yeah, near one way, you will be near one way. If you didn't accept the Mama on one time, if you want to catch it over your through. If you don't even know this time, I know, but no, an animal who come on and a quarter of Bama and never called it up for us. Meda sepa mema obin somra your line said the Jumano 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello Lido Bemena Lido, what you say? Nyame adome hu yo na wonso e Nyame aye na from the Lido name the aka e woni o mampani di amba ya boa Mami ntie wa no pay Lido ya ke come mo je Facebook ya so ho ya Facebook almost me ho ya fe pa o me dance wakwanye tsunami chia marking ke akuga jo ashama ya oko communication ashama tabra forest commission na president ku dia do income regional secretary ana chairman to surgery ya mission bibi moro akotia ono so bapa nyame kanu obapa eya na edinemo enti koko ensemu a ekosonase a ombe kanu watra nenye nwa 74 kanisa na senka omu enyema ekoswa enka omu nkani omu kanu omu ko nomu ko hwe randiabi no before enyema ekoso ejiri mase koko ebe ko down ne Ghana ye besu sensi kasi ye dibe die ye dibe tioki afoka na o man moka ye die MPP for ye no esa si atwiri o man ho na ye do o man no ntiro ye be bo Ghana Sompa FM ye ma Ghana emmo ye twiri ku afoko pa ye wabata ye di maku afo ye be ye ne mapa e di amom ne ku afo mo kama kuma mutuyem se ko bo no so ko so a apart when for music leader and the fertilizer no what on the market for you buy the chom you don't mom you from go sumam insurance you demand the market for on my school free it and from do be any a bottle now from it you whatever Mate no krasa me das one make you point pa ahaya Sompa 106.5 FM Accra Branson say ye tie for mutie ye Ghana today mo de madwen tre eba ye Facebook page ni ye Sompa 106.5 FM Accra no krasa se me ho aye fepa nti braba hwe me wo Facebook sisi ya why ye Facebook no ye Sompa 106.5 FM Accra oba ho no like no share brebi e beba bia na woni yakona kra na lines ye di ye adwuma na wonso obekye wadwere niema edi ehimedi ade ncheche wo Ghana e wo 0260 196064 and 0260196065. Hello. Hello, Miniaba. Miniaba, Ben, Meshana no pay. You be a bed man, and I was cut down so much. Nana was cut. Miniaba is a party. Oh, who was consumption passing? Oh, as a party, Miniaba. Oh, Miss Mafio Pa.
Afi, my feel papa. Medase. Many of the case, the American chairman, Mohammed Baumia, incoming president. I did a phone with my son, you may. Miniaba, Coco issue a air cost wrong. I just say, it is here. Penny, Nana, and Danko for the pencil, Coco walk or form. Papa in the next form cancer, no, and my mouth from Rew. Coco walk of home the nurse, you may make me be I'm not to Coco, the member for. Oh, but we took Coco, the day I ever work for. And Sompa FM. Who was only a Bema Coco, man, me, I know it's Coco, man, me. Me to Coco, Oka, I don't know for me, to Coco, Sato Coco. When Coco, this discussion was to go on Miniaba. It's like, can I cheer America for? Yes, I will care for because I couldn't make a home. And that's second, any car. And then the Ambiva the catcher say, where price, a cost, a conform, it's Coco, what's yet to so. Natamo, more yet compare no more can say. Yeah, buy a better to Coco. 6,000 to 7,000 America for no. That's not almost a Coco price, no. It's new coaching for mana. I don't make actually a for. I don't catch it said and say, and the man look like a good father in call for Tony, but we have to talk Coco. No one for Kayana, no one break your folk a crabby. That's not almost a body to make us roll. And I said to him, and then no because answer we are trading. Yet the agent I told me, yes, I told my pretty on the money of my Namu can say. I'm a more a fan of credit Yamamu and a good mind. Never content look like a crabby, and then no would be an Yanano, a crabby hoop, a happy who, the only affliction can gain. And I was going to us. Medase, Nana was kind of 10 and Cano 0260 196064 0260 196065. Hello. Hello. Yes. I don't know what Damun Tamusei. Major Sopa, I don't know Mamma Minty one of pay. Medase. If I find a incoming, Papa, we can stop Papa. Don't find a chairman. Nothing here at the floor. Also, Papa, we organize. Thank you. I just have to handle. And then, what we want to know, I never was here. And then, when you here. And I'm saying, I need to form a power. Now, what would you make a change on what I did? That is the one one. I need to go on with no man watching. That make I say, I need to go on as much as I want. Who is that? Coco, President. What will the Coco? From 1979, Sompa FM. That's not because you have about the when you are there, some of us go free will ever be having. What was your Coco here? Let from around the Coco Coco. I don't know 60 days. I don't want many before by it. I was starting to go here for in about any minute. Of your home. The first president won't got 8 years. The Coco back in here. The catch of the most for a bar, won't drop a bar, won't drop a bar by 4 man. And Madam and Sam way. And yet, I got way. When you want to take it again, would you tell them what 7 7 more years? Bye. Ajanimo Medase say what the dear aba 0260 196064 and 0260 196065 ha Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, Minia Bema Ben Meshiani. We are Bema Felix Bell. Ahinkwa. Ye wo yilo kobo. Oh, okay, Felix Bell. But your maminti you. Anopai Dadaa Adwoa Anopai mo boy juma. Na me shira mo ni juma pa mo ye. Shira mo min chia the incoming national chairman. Honorable Aboagye Jako. Na me kan ho be dia obi a. Na minua. Ni de ni kan sem bi se. Ewi ase wo hu. De obe guru eno na obetwa. Nti da bia mi kan se the bit Coco, any petrol, and new points of politicians. Yemfanya amanyosem. Because a Coco ni bua, and you walk by no, and no price ni bua, a boy yeti better, and web market. Sound soon of petrol so a year. And they are not Coco ni petrol na idea politics, you know, and I'm a media, you were from a media being cancer and another time, you know.
wɔyɛ biribiara o nanso ɔyɛ deɛ ɔbɛtumi ama ɔman yi ɛwɔ ɔman mu ha ɛna world market ɛte koko boɔ so Nana Adwoa Akufo-Addo say koko apiafoɔ mente so sɛnea metɔn no no yɛbɛtɔn no saa ɛde ama mo na yɛnnuanom NDC foɔ saa bere no na ɔmo kam sɛ Nana Adwoa ɛsɛ sɛ apiafoɔ a yɛpɛse no koraa no a Nana Adwoa sɛ mente so na NDC foɔ kam sɛ ɔnto so ma wɔ mo ɛde yɛ politics saa sɛ ɛde pa yɛbɛtɔn 6,000 yɛbɛtɔn 6,000 ɛnɛ tɛwɔ wo de aba nti asɛm a woka kyerɛ koko akuafoɔ no ɛne deɛ ɛsi ɛnɛ no Matimini abema gyina so ma me na gyina so ma na yɛne wo kasa sesi a na yɛdi nkɔmmɔ bi nti memfa deɛ waba hello Dr. Yes, me patcho mini abema ben mehia ni. Otu, that's the driver. Ayo, Otu se bibia boko de. Oh, mini abanya me adom boko na wonso e. Adumo, mamintie wa no pay. Me ase. Mini abaka kam pese me kan say enti ekromu a ye benya politician na oye no pafo ekromu a. Ya pako ye politicians no, omu nyina ya trofo. Na saa suban na omode e tena kromu a no. Yet to tea ma any year. So former President Akosua paid the Pamponini and want to cook 6,000 Ghana. Nothing let over national say what is what. Only former President Akosua no 28 the Pamponini. It's the air your mind, the air and Kuala the air Mabuno, it's the air Mabuni and Ma Ebano, it's the yɛnyiri yɛ ho mfa nipa bɔne sɛm sɛ antena kuromu a na bɛboa yɛ kakra me wɔka ano no medase Otu ɛna yɛtee ne nka no sɛ na tetee kɛseɛ ɛyɛ amanyofoɔ a mode atrɔ ebu ɔman no a ɛha adwene no hello mebatɔ me nua bɛma bɛ ne mahyia ni fa Edward o Santa Maria yo fa Edward Santa Maria Sompa ma yɛntie wadwe nkyira no pɛyi menyo fidi na media wu Aboagye jako oba national chairman Aboagye party no efiho do delegate no so a efra wo fisi ade mo aye ma mo ho ayo di monzi samojin mami Akosua ya me no kura ni me de ekoso de ya pa o ya se mi koko no wo bi sika o de say ni ya be ma ne ba e no peso ma na lebia no ni jese o sika takra ya o de breme jese afidi ne kra wo dia ebi mai up to now eko eyewu ekrum ni se ni da ebe ni trees eye na ga esi ye no papa kwa we say so ndi me amba ye yi no o si koku na nka o mo twen no ma he dia ye na yi ezu sika no india o mo ka india ye na se o mo so swende na minim de we mo no ma se de ni ba an hofa na eye na we ka se je ma school ni bi se bi o a ye se wo wu a ye kwakwesi ni ba na ma sika no wo hia o mo e de ba na obra o de say ura mama o baba wo fi wo ni asa de ko akoko pasasi na koko dia koko na wo e de wo ba betuma e bi dwumu da na Akufo-Addo na ni timo den ne kokro no ba dia kupoku ani atofo se e ya politik na na mo ba ya mo dina dum mo mbete so na koko chief ngasa na kan o koko fo mu te ni koko da de odi ni ba we ko tu koko ano na ga obi a woko fo wa ko koko fo so na odi office an eko mizu minim se ye wo klasi ada se ucha se ebe koko no a ye cha we kodu eni etwetwem de tenge de akonya traso na wo kwa wo de mofa engama akonya ibikwe na de akonya kenden we na de ko obede koko no ho paso se ni zitie ndi akwafo na ngasa zo mo kan ho bi se ena de Akufo-Addo sisi ne ho kro no ba ene evedi munye Akufo-Addo anka mope anu pe mi rengo fo a wo musu ene ko edoko a wo munya no mbi agukoko no so fertilizer a wo munya sile gina ono ka se wo mu ma wo mu kwa ene ma mu de ma wo mu wo matimini abema o ti kwa ka so a wunim koko ho na wo ka koko ho ate mate
Mini abema, me da sepa, memfa ne waba. Hello. Hello. Me pacho mini abema be me share na no pay. Pacho Akosua enshira KBBB ni from free Bunu is capital Tichimai. KBBB ye da se. Ano Yo. Yentie wa dwentre. Enshira mu ni adwumayefo ni nyina na. Me yo akọ papa. Yama me kasa semwe no. Hebrew 9:27. Say you did bia ye na asase fusu abia no. Atemu ewo ho. Say akojense na saso make e no kwadia. Mati eya osusu ema ye mpanyimfo. Because the entire man kasa semwe. Say ye nya ye si ye betena nchen ne mabunu adi omane kan nesa omu chia na ye tenetene omu a if ye Sompa FM for bimu koko industry because people say in the crop for class after kan to we are so we here Mini abema line no nko yie mami o. Ba yesu de ahane de ye ntini yi o etwetwe si. Ye na yesu ye wa ha ne yetie wo. Enko ye. Mawanu nsi mami e. Yo. 0260196064 and 0260196065. I hear Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, me aba papa. Yeah, Bemena. Mini abema ben me share na pay. Kimpozo ni tikima. Yo, Kimpozo, ye chia techima for me enti o. Me da say, na minja empty Thursday. Kama buga. Na do bi na minja MPP na secretary David Watini regional chairman IP. The American is Ndradi, the Ra Kwama Kukuakia for Papa. The Kukuakia for Panam inside asking. Yea bank away and yet authority. Yea, and say we are there for Nanina or Mat. And it is a Ghana, yes, and Noma. But yen be saying, we say, yen ended the fun, the Matu. Yeah, someone who cut you out to father. I'm not good for the Peja Kuku 3001. I'm not good for the near any shade, no work for me. 2 more days, no more bar, I'm not the person starving. I am one year to be a moment since we gone from 3,000 no money. We don't go from Guatemala to some that 3,000, the media about 2,000. I just say, oh, mom to go for mom, do anything. And I catch your Ghana for MPP Yakuano, NDC. Yes, no yet the crown and the campus. And the home MPP why are you there, but I'm from 12 or 2024. And that's how I know the there's a more Tomukala TV party, Biaka home, Aqua black and white. Now, we send them there to about Ghana, one go back for you. Okay, 2024, go track in MPP Lucia because of any person to 6,000. I'm going to buy a mobile better. So, friend of Musu, Shana Chia, and Buye, put a 3 years a year and check back. Put my patent 2028. Doing a lot of Banama Dr. Mahmoud Banya. Mate Medase, Obifo from Ra 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Mini abema ben meshana no pay. Akafia phobia Cantamanto Sompa Accra Ghana West Africa the world. Akafia wamiti wa no pay. Yo ni kan mamintia Sompa etiefoni ahefo nyina. Mame pa kunya kesia ona bo wa cheja kwa oba ne chama MPP. Na Mintia Safia Mohammed ono so ba Uma Organizer, that's the Secretary also General Secretary. Abanga National Organizer. Mommy, only baby. Saudi we are Kenya, the after the mini either can Kenya politics.
but a fire and it's for fast. So I finance minister Eric Pokonum near Omampeni and Gasa of Tissue. Then another fast so a fire phone. Mammy is over Kaya. That way, a demo Timapa, you Fula, and then make up the 32 years. Omampeni Kopo, and one of said that every year. Now you flow energy, how you would do a campaign to 20. It's here, if you are 40 years. It's the other one say Abasa. Put him. Oh, and I did be away, and that's one really, yeah. Oh, yeah, that's another day. I know what we say. Politicians, they do my family, they don't know. One Casa, a finance minister, Eric Poku, who say Coco na yet. A born in enough a costo, not from a costo, not from a boy that make a Panamasa. So, no one mind now, I can say, you have seen a cocoa in Cofoma. That is another talk as a penny, no granny, I made one of our Massa. What a cocoa in my no Jayaka. Let's what a couple with Chico Toa. You can't pass all moving. Mate Agafia, that's a time no asuna, Memfadia, Waba, hello. Ajako Maje. Mejo Suo, Mini Abema Beni. I'll never make a film. Sompa Ashama Diamond City. Sompa Ashama Diamond City. My India was doing channel pay. The Meridian, and I will go to Jano. What you would do, I can say, I'm Rao. The Miniaji. Won't say, Sompa FM. You are after 4 no. Don't you? And I can't say. Yen Ghana for Nagamu Panye. I didn't see that Mekasa. Because one say, dear, oh, yeah, the panel, every Ghana and we. Anna, you penny for Nozo. I'm with the Abra City Land, who are the women. Don't you? If you are the phone, they come and mention in my biasi. Obia own him, a dear, a Greek Onyama, who go on the minister. Minister, so, dear, Minister Greek. On share code. I was there. I be a funny and looking on when you as your ministers, I have for winning a code or a car must be Odini minister. So that at the Ataka, other countries, the real ministers, no, they will be minister of agri, they will be minister of wood and Devon, and minister of transport. Only the Brenau or Mukasa, I'm heading. Only said, we are humanity. I took a movie minister of agriculture. A clear to Macaroni, so that day. Coco, we are from a phone. I have to go. Let me tell but Kakana is the moment there. Yes, Mate, Yamin son Kawan Hopa, I hear Sompa 106.5 FM Akramefa, at tier 49 maybe 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Mini abema ben meshiani. Ili aba ho tise ni rikan. Me ho ye pa na wonso e. Asafu yo nyanko panda ma me so me ho ye. Bidiani Afrifa. Because African Tamanto. Afrifa Kantamanto, Accra, Ghana, West Africa. Yanko. Yo, na me chia papa Aboagye jako. The said delegate no, ye kasa no. Aboagye jako me ma MPP na MPP enyen kabo me nyama je power fie wa Mahama anybody show share any na da o de beto Ghana for you. Yo me niaba penfo say the ene na mo wuja so no onne bomofo nti ewura Mahama and they say nyina ye ni da no. Yes, friend bebre. Say do two opposition ka ye no. Na do bedru ye do ye no. One hwe ne na nyo. Anye se bia power di nsento o ye ni ope. Ghana halum na akua fokuto man ne kese pa na so wo bedru na so wo da da akua fo se ya yewura Mahama adabraka wo do odi ni fama de na de benkum oje kese oba na so wo opposition wo akufu adu tisi wo mo ko kwa nke ko 6,000 na kese o to no e no wan tell sa wo ba ya ni e de nsa kan nye kwa na kan nye kwa ka 5,000 wo ba ya de 500 na ka ho 500 na de ka ho no a na kwati o wo be 6,000 na free so e tu di fama ka ke no du be kuma di kakraka no say na ndc for je let is mo ya wo ato for so no let ato for so be ki akuafo
I can't let us say for some of the I to force him. What was for some and outbreak? Yes, near for some media, and I bet you wondered me. No what force swap, I to force you at 1,000. Medase Friva, Medase P, Ato Force, and what force one and Abruso, our Rimo Kamano pay 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. And the man who moved Antimagimun and the manager Bosopa. Did you have ever been Messiani? Some papa Shimai. Ah, Yabua. Ayo. So back was my Brazil room. I know the mob bomber to a cry, baby cry. I job meet you. You, Medase. Kukwa 7. Nana to buy or the fact of 470 cities. Etumu koko do 31 Ghana cedis. Emma NDC bomu jasa sa se ne disi you. Eto na na de ka se de bi menti so. Menti bon ne menti ni bon e de mu bekija e no menti ni bon ti akukọ bi afoka. Sa time na round the abbey. Good morning Ghana. Ese ye ka ye Sompa. Wahi edu. Ese omu ye useless. But good morning Ghana oni oto ka sa se ne cho. Ene the mama share one or this apples you come out. It's answer for young persons. So don't mean you maybe. Who go body in training you born? Who buy our betrayal losing bonus and I don't go for. Randiabi. And one of Uko class, no fast off in chair. And the rubber, clear rubber. Oh, me, I could tell you see who come here because they go home. And that's wrong. For this one, not the woman, we need losing bonus local German who cook for. Lend this again. And maybe not ban almost here from Jay-Z. Momon say Mugaf Moon and then what did Jay-Z smoke? And no papa no cook, no, we need bestie. Scaron your stuff uncle Tia. Next never be a castle and this are buying, I are buying your mere fracadama. Ubetia say, Jay-Z now the two women. And no suits are so the Munyano. Medase. Menso meda CP yaka mienu enso baby betch na mefano say mienu no mi wie na eyoba afa na mami 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Mini abema bend meshiani. Madam Akosua iki Bruscotu. Me ba cho say evangelist what is written you. Yo, evangelist meet you. Ah where dey? Adom. And the premise said that's in the meet you. Na meet you won so many aje pa. Asema akwa ka tuma kuma so pa se ba me kwa men Canada. Onipa ne hwan a Onyankopon adwen ne ho. Wa ma me phone message o tram dipo de na kurum. Ede nyame ese. Ya me chama Akosua na pe meni aje wo sema ke kai nyina ba ebrinti e de beto na eja e de fa me asa to aso. Ma Akosua na empty for mo se yezi omwen. Ghana ha na etiu omo fa Ghana adwene me de bi agro I said omo ba ye no omo bobla pa bi Ghana fo nim e ka mbo dwiri ku woni ska mbo wi ade ko ye no Ghana fo omo ja ba ko ni say no ni so ba kaya ya de ka mi di say e ka e bi fo bogu woni sika o ma sa de ko ne doso yemi ka ka tanka omo fa sa fo ni na di famla nanka o ma abosa ba ban ki ente wo ye na mo na musuma so ko wi ko da bi awo Buna misuma so ko yego kutia sika. Bon, yanda do ye di o ze ni ye sade ade no e fa be bu so. Sika ba ye twa mu ko fo via ani e ko ma bogo na ka keto fa o ko pe hu. Na ma de ne se ba o me ba be president. So enya de be ye ye mo Ghana bi ye Ghana fo ni ye nya bre pa se e ko bi aso no e bi de mo sa ma mo ntra tie 4 years pe na mo ma. Sompa FM. E sida so the competition 4 years in Wasaba, and young military, and yes, she is that. The every month now, Muhammad Okosai, Juma, Papa, or Juma. It is a real so that prerogative. Let's see today, that's a little bit one because another power to the age. Master the real Sadiako. Mati Evangelist Medasi P. Wajinchra Wodiaba 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning, me patromini abema ben meshana neni agia no paisi. Mr. Cosby, Mr. Disco, Hunter West. Yo, me patroya no amu anu so kakra mame, mami ntie o. Hunter West Disco. Yo, mami ntie o.
I took on the sport and I also for the flag. Now, yes, I was there, and you see a petrol crown, no one, I'm what to show $52,000 per barrel. But sometimes they go no 100 and something. But when you are say, my dollar, you could be going and saying, yeah, I'm not to show you could $1 ya peso. Oh, but still, no much on my first eye. So, it is no maybe some one or two. You know, to say, ya peso. But sometimes they go no almost to say about $42,000 per ton. No, so no, almost 3,100. So, if I could do 90,700 per ton, but still now a NDC for not ton 3,600. It will be to us. Mate meda se aka mienu na afi media berry ye 0260196064 obabia my store and 0260196065 hello Emania boom na galawi and I'm a bomb man in your gallery. And I'm a dance now by a winner. Nana dance my boom in a gallery. Many of them are very messiah. I only have money being ye. Every dance my and then the Oma Nana Mammy Tia, VT what to pay. I said, I found my one and uncle. And then you saw my prayer, move them when ye. Mammy Tio. I mean, I need to get a series. And one no. A buffaba, I want to I see I need to get a series. When you have a man, you're my woman with him. Time. And you may do one way fire politics in Miniaba. An opener who preach now can't be so be a be or be a big dream of Conipano upon a chow. Let the Obenya who's in Sanso. Miniaba, and this is one marbon pain. I'm a part another than for the chow. I'm a papa whom ya chow. I'm a empty for chow. I'm pat down a point in a chow and I'm Miniaba. Oh my God, I have found a young person fan chow. And some can feel mobile Manukan or Ghana Memo has said Miniaba. I know Dane. And so we can't take a good body of 7 officers of my Ghana. So I don't get a good for the year. You should need to be years in baby. Oh, someone can put up with Mamma, I'm a patcho. I'm catch up by a Florida Cayano. Yellow cross, I'm on your 70. You know, if you have also a I need an answer. Also, I'm Pastor Cafe. Yes, how quite yeah, here. Young woman, Penny Mahama, Sabi, do my Ghana schema. And you may best see you will be that. I'm Paco, where you will be that. Statico boss, the court coming to say. It is that. That's and the BSC. Then now your Magana, you are so yet they are so tired. It's not a funny car can say, I'm on somebody in front of Kanayaman, and we didn't go to put a consult to Abama, but always say, I'm a better answer. Did you, Panana? You maybe never my AK and I was car. We've been to us. Hello. Yeah, na ya kan kure no. Akosua obapa na ho ti. Nyamia dumo me ho ye me nua be ma ben mesia na no pay. Oh, sompa ebena mebutu kwa benya. Ah, oh, eben. Ye una uchatu o. Ye na eben na say. Na say mitenya uchatu o pa o. Nyame ene ye ni hihye pa. Amudi nwura ni kokwan mu ana nyame abie ko na ma be clear egu. Na ene susu kra de ma no manya ma ba kokra, ma no ba kokra ma o. Me man ko a. Pese mi be siesie kwan no. Mami tie we. Mami tie oni enwie. Mami da wasi ejuma pa sompa mo yeboa Ghana mai. Na wa mami akunyi, mami nchia mi MP. Papa Honorable Lipima Kugu, Ejuma Pa Obo, Naminchia Honorable Agbu. And the Dewa, a many dua, Mr. Delegate or the Lukabin, Yamama and Kai the Dewa, Honorable Tinabuana, Honorable Lipima Kuga maintaining seat. Minyaba, a yama sitting a yama rehu, here, MPP for sunlight, such a one in Emma, and that can your mope. Missing your marking nana and yadi nana, and the Coman Casasso.
John Mohammed didn't say Ghana for that. Come on, more power. You see, a tonnage, could do 12,000. That's the question I'm with the mom. A honor NDC can say, Yan and Kaya power, it's more 6,000. And then you price now bar to 2,000. Then you drum one will say, no, to see the bill be a copper limit. So you pay a price adjustment formula. Say a coffee man, a beba them, say a cosra, a becosro. We are doing a muntiasi. Monko Yamu calculation, you know, say, Yamamu 90%. So they say, Nelson say, MP form party, Pamu say Coco, for the first time since 92, I shall say it indicated with I shall say Coco. Mobile basically a senior shall come on the atoll. Now, make that John Mahama say, you can coupon so I say, so am I John Mahama? No, I am minister to say 2 4 years, only be, and now this is a part 2, say Coco 4. And why a DD? Now, so you see from 2025 to 2026 cross season, you know, you better what 2,800 and something. You can't tell that the number of 3,625 Ghana cities are but you better now cross season, you better 25 to 26, and I can say you better what 2,800 and something because John Mansu and above them. It's about this is a pago, Munchi, Akudi, Yanumachi, Amudian Chana, Mudadam, Amuniship, and I am the same in your car, but yeah, money, my power 2028. Because it's a part of Mahama, and the Boagana, and to Coco. Nobody be Musa Musa, it's a Ghana, or Montani John Mama, after Ghana, Uncle Yen, who say you big Ghana, the car, because of that, you know, Cotton, Ton for no, or the Pesica, young Copabu sell the being farm Remo. Nothing Akosua, Sana, you know, the Kanamatia, a Cosmo, who will be Mamma could be Yanuch, Nayanum, Domio, Mambo, on the fair Ghana, and then Ghana, you getting Nayas, and then a John Mama didn't have message, so among us among send me what stabilizing Yama, economy, not so Matia Ben. Yeah, so much senior to promote Yamapa and I'm quite so bad. You know, so chop, and I'm said Ghana. Your mama didn't, but the other couple shots at it. So, Miss Meda say, Eben so and a dinner dear, Abantia, and a frefono, ye di Ebesiena, Yakoja, so higher Sompa 106.5 FM Accra. Now, Munim says Sompa dear, and Ghana today, no, ya Bobo Subia, Ede Amamo, ya church, Moama, Mohunu, and ye Akosua, and Tia Branson, say ye di Jana. Time heba mischa, a drone ye draw. Make come for the ama wabra watie Sompa wache wadwene awie no make sure say wo benya mpomden na kwa befa so anya mpomden ne say wo benum aduru a emma malaria magia konya wo nipaduam ebetimi ama wo ye fine wo be ye kama time heba misha eduru no say wo fa baabi na wo nhye no wo honam taa ye wo ya wonum ato aduane nya wo de wo malaria na kwa na aba na no de wo hia no eye time heba misha eduru no wonum bia na aye wo kama. Yeah, what time HH mixture and capsules, no, and no dear, obi a wojun so a wobre, we immune system I am rewope general well-being, and also so a year time HH mixture and capsules. Dr. Tafri Janin and Neja Padia Casio de Jan, no, wobe free moon or man and habanin no brabe brain was nana, jet never cosayare, never boagana for ampa. Obia or nom time heba mixture druno, TIME, Obia or nom time HH mission capsules, Nidia dances and payaria dear, one in a tonquanta pie. Etebra wutie Ghana today was some 106.5 FM Akrano yankafo dia ma say mani meme nyina munu bi na aboa ma wompom din SCP esita sa wo pedodo atu anu afre 0244 417 669 0244 417 669 na wodem 0244 417 669 we time heba mixture and a time HH mixture and capsules no and only wo dry betimi aboa na endpoint homeopathy clinic ye nyina ye tie Sompa ampa na endpoint homeopathy clinic Dr. Dubontin say watch mu nyina afi na obi a homeopathy clinic no na eye 18 years na ayaresabia was our track record no me hu homeopathy clinic here watch sada we dey wogina na so pabne so endpoint homeopathy clinic ni ye fa homeopathy so ne dey ayaresa abrew wo ye a man of integrity ye ka so obi o integrity and yes na no me kwasa no ka che Akosua me obi frɛ me a some oya advert obi timi frɛ me doc mpacho me wo hania me mpacho me nsa hania me ka no kore kyerɛw de menya ho adwuma na menya ho adwuma de menya ho adwuma na menya ho adwuma eba infertility se awo mu hawo bra na de entie ma wo nwo no 10 years ni awo no wo tepenten kwa no ye be mo awo de entie a wo prostrate no nye se be die aduro bi na fa kososo so ba bi efiri ni yetu no na be ma wo ho atɔ
premature ejaculation bema woni oba etu kwan ya woni ni nkodru wa wotim sesese said ya kwantuo no wugina ntam no said ya wusisi ntam no wa akasa eturo bi kra na wa fere eturo bi kra na woni yewu wa fere eti bra endpoint homeopathic clinic obi ankwamo no e wo sperms ni mu na hoden wo fom no a yes low sperm count there more than 17 years na Dr. Dubois attended ho adro ba ya wafa homeopathy so ama mema awowo eti se we ye bema na wo koye test ni yese e low sperm count aso wura ho e ma wura ho wate se de bi mo kasa no pe wo wura ho no mema wura ho bra na e low sperm count wa e be ye high sperm count. Endpoint homeopathic clinic ni ayaresa papa ni nerve diseases kidney issues liver issues ni nyina wo ye ho adwuma physiotherapy ene massaging eno so saa enti se wo Kumasi kronoma boahia na wo ena sa wo nkran so a ena sprinters kwan so ba bia fene shell signboard no wudu na busa me pe endpoint homeopathic clinic obi abetro sprinters kwan so shell signboard ena tema community 22 konwa na so hotel no ebe na tema community 22 no ne nkrabata ba kon so wudi wudi de be ma ne ma ye simple ama wo no Fred Dr. Duboaten wo no abefa 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 TBM 027-423-4321 Dr. Dubois number no 0244 867068 0244 867068 Endpoint Homeopathic Clinic Endpoint Homeopathic Clinic. Endpoint homeopathic clinic. How many times did I call you? Na chesa me ka bibi na achewo o hene ye kona nimom prensa. Endpoint homeopathic clinic ko na yemwo. Wo nipa bi na da ho no yare afa ne bra. Ye bepe baby na to na ya hye nkakra na ono nso enya yaresa. Ena Sompa 106.5 FM Accra, Sompa Accra. O pese woni ye digwa ye wo ye client service line e wo ho. E bi apese obe ye announcement, o pese wo ye interview bi wo ho a won tiase wo pe ye rate card no a. Eno ansa obe frɛ anansa obe send message e de afa Telegram anansa WhatsApp. Ye client service line no e 053 188 6216. E 053 188 6216 ye bi 053 188 6216 na wafre opese wo ye enquiries bibi na wontia se wate bibi na wo pemu nkyeremu a Sompa 106.5 FM Accra ye client service line no 053 188 6216 053 188 6216 enti apam na adwo hwana bema minsu ano manope na ama me ho adwodwo me kama pa anope ma me ma kasa na kire me nra wota ama bibi no ene na abodwo nsu ene ne nsu papa no nsu a ya dada so anu amuye akumu boro bia ebetimi akon atie nipadua no na de emanipadua na hoden na ede nkwaba water is life no na wo machede atum enti anopa bia obia mekanfo de ma emfa ho ne mantama wom eno ane se obepuso wono ma homa ye de toa 0206 469 430 0206 469 430 ne mo won kran na afade a back hospital echipe na wono mo e wo taifa saa kasa asema mekan wono mo wo sahye mu ye won to anketo adantamo ni akese afi ye wo dispenser nso eno na opensuohia na wabu opensuohia no ane se wo de okopo hya ase na pamia na eba umpe we na apeden we ya mekan so ya no amuye na papa ebo no nso efo ya betimi atobie wono mo nsu pa wie no onua ye didi good udidi a no wadidi ebema nipadua no atimi enya ahoden ena haji aka che se di aduane papa na wanya enkwa eno sa no haji special local foods hacho ena mekan fama atomic hwa transition achi ho wonsa beka won na aduane no firano pa aduane awiane anwumre de haji na eyo enti sabra meka sei hyehye tutu efiri mu wansene ntime mfase ka ahokọ na kodidi na febo wede ma fifire ntime ntew uhia kokonte ene nkwan papa bia haji ahwa haji abekwan hu se wede pure abekwan enye ba ko no bia enti an wa hye nso ena wono ne spices no wo the natural spices yi ene de onga ye na na ye nadwuma ene enti ana wokoho opetoza afia ye hwa saa na opa preference tete honu anu ya ene nso hwa anti local foods ne de ye hwa na abefa de afiri ahemfo didi ho
enti de wuchi nyina no hagye ho na afa obetumi adidi ye eno wo mo enante na nwotwa no pa no wa hye adwuma se etuamu a na nwotwe mpa mu anwumre no wapon ɛhɔ nso de nyame di hene hɔ enti okwa se tie bia wakɔ aduane papa efie Yamvita eye enkoda aduane na we no eyade se enuane no bebre wom ebi ete se zinc ne iron ne calcium no mo eboa mankoda na pomuden ho nsɛm no etimi gina yie ɛna wo mo aye no flavors na dodo no anso agum ye no de ye oba ne favorite bia no eyade se obenya se ye rice se ye wheat se ye maize ni nyina ubenya bi nti uba no enya free 6 months kono wo hya ase se wodi enuane fofora kan funsuo no ho a na wapeyam vita ne bi na wode aman promasidofo na ede abedwama nso fd fo agye atomu enti anopai sei uba ne sore ya na waye bi kama ede aman wo mudi nso a wo moda papa wo da na ma me so wasuma dwo na wetimi aye nia esese oyenti bowura supermarket bowura provision shops bebi etunton koda aduane bia no ukwa no wapeyam vita ne bi na wato na 21st clinic se men kan kire wo se afi 2026 die entina ho emma yade ma onye mobo 21st clinic se yade bi a etete wo fa bedan wo mu na emuma ye monim sem se yade ba ko a ne Ghana ha ne wiase wo ma gimu din ye ho adwuma sciatica no se oto ase ntini na etwetwe wo obo ho no mukra manante den de ma no ni ade ni nyina no oba wo mbe ye ho adwuma sanse wo mo na ede origination ne baaye sciatica no wo mo na tu ase ai wo mo na ye pay setters ye mu commandant wo mo de obefa mfidie mu ahwew kama ama sciatica yade no wo matu ase edi afri ho enne Awurade adom 21st clinic branches no aye bebre enti tokro bia mu a wo hye no eyade se obehunu clinic no wo ho na wakakogye ayarehwe enkran de Tantra Hill Runabout yesoro ha yia ufri Accra adan circle en wani chiremu wo Amasaman Poku ase side ho a ewo wonsa nifa so but se ufri Poku ase na wutwam abesia ko circle a ewo wonsa benkum so Runabout ho no adu ha be se signboard no esi ho kese ya tro 21st clinic atoso bowura hodom na kono sciatica no wo monsa ho yade emfa mawo Kaswa ye obi wo New Market Obom Road ho Kumase ehwan overseas ho nso ye ne Sompa FM na ne wo Abrosan kro no amu Sunyan enso opposite regional hospital no first gate Techiman OGN Bank building ni mu ana obehunu 21st clinic enkranza ba ko ho Children's Park ho no eben Takwa Roman stores wo meni ne die ne muhwe Takwa de efie kuma number 9 taxi station ho no a 21st clinic wo ho ye obi wo brekum ye obi wo goso ye obi wo boase nti bebi a wo hye no eyade se ubetimi akọ no akọgye ayarehwe numbers a wo befre no 0540 311 311 311 na wo mo asomu wo madaroma na no pay ye de Ghana today no ebremu na yenhwe se messages kakra bi aba wo Facebook a na yemfa ntoa so emfa emma mo amode madwenkyere efa Facebook Sompa 106.5 FM Accra udu hormo anu wa follow your page no ede amaye na wa like said ye be ya bribia ye betena se no ubenya notification no ewo ho Derek Ayete wose wo hwen live every kofoedia enkurakan ewo epoema ntemu wo chia papa Derek anope yenso ye je wo so Presla ose good morning yenso ya je osu me hwemo live every osu yeda CP wo fofo dia wo de bai wo say morning show yi de fantastic yeda say Daniel Coleman enso e de bi bai wo say wo hwen live every afo Kenya say number 2 Jericho President Mahama was sisi de wo feli Ghana for pa ntichupa eni koko ekuafo wo say enchia enkoma honorable Hawa Kumsen incoming national women's organizer eno eye Daniel Coleman edia yeda mwasipi mu amode madwenkyere efa Facebook ede ebaye na madam bibi birthday wishes be fantastic safo kantanka na edi we ebaye wo se na ye Richmond appear birthday enti ye ma ne happy birthday wo se wo new edubiase na wo ye kyerɛkyerɛ ni wo kyerɛ mass and social studies okay
ewo Holy Child International School ya don't know ewo New Edubiase enti efri Erica Pia ho ena wose yemfa birthday wishi Emma Richmond apia nyame enhira wona onto won kwane monya okese no ma birthday yi enye kama so emfa emma sara nso ena kwaku adema enso to be efri mfifi mantemu de abre wose enye Minister Ima birthday edin a wode ba ya no wose wona woye safohene ewo awutu akrampa enti wosre nyame adom edema nimfo nyine ne de ato Facebook no enti Minister Ima baby awa no pa bia no yema happy birthday. Okay. Apam obi a ye chia obi a wotie Sompa no obi o wi asibia na enanumre Wose nyame adom akina ye Valentine's Day. Yes. Me wo program ba ko anumre na me wo ba ko nso okina no pa. Okay. Na enanumre 6 p.m. me wo Presbyterian Church of Ghana. Love Congregation. Okay. Basel. Me hwese eje me be ya. Oh, Basel so dem. Basel so dem. Okay. Nti Basel. Me de ma me ba de me refi ma me fa we ma na me fa me sa me fa ba ko no so nka won kama pa na enye fe nti we de bibia be fine eye pa ai bibia be kama pa nyame na ai se I will be mo se first na nkrofo de ye ne ma ensem fata nti sa ombe twen e say nsori no afa to mo ho so se bedru ho no a na omo nso de aye programs na no eduada mo eti enanumre wunu aba Akosua go Aboagye me wo Presbyterian Church of Ghana Love Congregation New Legon Oko. Oh, okay. New Legon Oko 6 p.m. Omo dress code na touch of red bi. Okay. Nti omo GPS na dress no na eboso na ide atudwa no. Eti Reverend Ebenezer Asare Kisi. Wono Tony mama nye ne ye na me ma untwa ma me na we no fa to nche na fa me so to nche na omo ka se me ye promotion bi ma o ma fe na makai na me fa nye prokontinya fe na me koho na bibia koye nti let me take this opportunity to invite everyone for tonight's program at Presbyterian Church of Ghana Love Congregation New Legon Oko. Love Reviewed Season 2. Love Reviewed Season 2. So I'm inviting everyone to be part of this wonderful event. It's for those who are single and those who are married. Sawawari and Ansawangwari, this program is for you. And you need to be part of it. This evening, you have to make it a point to attend the Love Reviewed program at Presbyterian Church of Ghana, Love Congregation, New Legon, Oko, at exactly 6 p.m. Today is 13 February 2026. The topic is Whole Before One. Whole Before One. It is a say we whole. Na uhu sampa. Sanho yare ewa watinkam. Okre mu no. Sanho yare. Sanho yare ewa watinkam wansa na wawura awariem. So I'm taking this opportunity to invite young and the old, those who are single, those who are married today, make it a point to attend. Come to Presbyterian Church of Ghana, Love Congregation, New Legon, Oko, for the Love Reviewed Season 2 program. Side attraction is free chocolate, surprise activities, and also a photo shoot. So you can't afford to miss this program. Presbyterian Church of Ghana, Love Congregation, our host is Reverend Ebenezer Asare Kisi. And your sister in Christ, Akosua Aboagye, Sompa FM. I will definitely be there, Sompa Accra. I'm your guest speaker for tonight. Enti enenumri bomodi ansa oba oba na ja wode a touch of red kakra bi na ode asoso na aboa ama bibia akoso. Enti enenumri misro enfo woni nkyere ba bia ebra wutie mi wo Sompa 106.5 FM Accra no na me fa opportunity so no ma invite you say enenumri bomodi ansa 6 p.m. pepepe wode wani ebechere Presbyterian Church of Ghana Love Congregation New Legon Oko Love Reviewed Season 2. Love Revealed Season 2. Whole Before One. Enti wosan watenka mu yare, wosan wadwene mu yare, ansa na wodi obi ababa beka ho. Enumre mewo ho sanso ena Reverend Ebenezer
ɛno nso so Asare Kisi ɔno ɛne me host ɛna afei so Catkis ɛne mpanimfoɔ ɔmo wɔ hɔ nyinaa no ɔmo expect sɛ wɔn nso bɛba na bɛba ba abɛgye adesua na wɔn nso yɛ church member, make it a point to attend. When you are coming, don't come alone. Invite someone. Invite your families and friends to be part of tonight's program at exactly 6 p.m. See you there. Madam Uyina say. Na enu echi no nso Apam ne Adwoa ɔkyerɛ nyame yɛ adom a me wɔ Anglican enu de me konsawam. Okay. Nti ɛhɔ de kwawa ɛyɛ Anglican Diocese of Koforidua. Anglican Diocese of Koforidua, St. John the Divine Parish. St. John the Divine Parish in Sawam. Omonso the defend Singles and Marriage Summit 2026. Singles and Marriage Summit. Or say till your marriage. And as till your relationship. Verse near Genesis chapter 2 verse 15. Say till the land. So you need to tend your relationship. Me kwa kwachire kwa befa so dane okay wo relationship no say wa ware say won ware ye no o kire nyame ya adomo a bomodin say wo nsawom ne mpatamu ana wo Koforidua bebia wo bia no make it a point to attend Anglican Diocese of Koforidua, St. John the Divine Parish in Sawom e ho na dwumedi o kire de ende ya no pa 10 a.m. okay and na wo mo ebe chance St. John the Divine Anglican Parish in Sawom no e wo almost behind the railway line. 80 exactly 10 a.m. Now, me host a Reverend Father Ednex Obin. Or no, and a host and another speaker, a Reverend Father Dr. Safo Echampong. Or no, so Bekasana Unia Bakusia go Aboagye so. Menso Bekasa Wasie. I was Singles and Marriage Summit 2026 at St. John the Divine Anglican Parish in Sawam near behind the railway line. And tomorrow exactly at 10 a.m. A chance to a vast day. Here. Pepenim dear. Ansana obese ebia o vast day no kra no. E da se bo abonten de obesi. Yeah. Bi kra obesia akofie no wakwa akohia. Nti di kan kokosua no wo. So dem. Anti enanu no obetimi aba Praise Beloved Congregation ho not Legono ko no. Yes. Omo chem se bendome. Ana se o kira no pa wo nsawom ne potam ne Koforidua. St. John the Divine no so na wo de wani akire ho na ye nyina yesua de abom. O sinim dia me man ni nti wo mo yira. Ye nyina ye single ye mistakes be but yesua. Ye blame ye make excuses. We took responsibility. O ye mistake and take responsibility. Nti kokosua de ntia experience sa check bawa ware ho awde be ma hen. Ana sa ho kware no. Ava ye brana so ate. Sompa FM. Ete the Akosua is Sompa 106.5 FM Accra. Every Saturday ya kopim se no ndu bebodo betie dwum kakra nsana. Prophet Dr. Kofi Oduro Enisia. Ama Adwoa Asare abre. Onisia no the second service no aba. Prebo to a near the prem to breakase ebo no aba. Ye the prem to breakase ebo wie ya na ye the mobrasem. Apam Dadaa. Ya de mobrasem ye obi asem na ye de aba ne simu gire ne fe anti mu amoya mo pese mu hu be ma ne simu gire fa e ya mo mehwehwe Apam Dadaa wo Sompa Accra na ya de mobrasem ye obi asem 1 to 2:30 ye wie ye no a na for God and Country Professor Kobla Abochi wone bright ene ne dom na wo mo nso so edi dwumadie no aba for God and Country ye wie ye na hot bite anti mo hu se numre demu ide na chese Adwoa na wate ase eti apam so ate kama pa na ye the hot bite no nso no na ye the aboss senka ja nya no kura nya hot bite kura nka me ma me the sister Adwoa mpo eku beteja hot bite nti basa no ana se metutokuru eti ese mi ja ne sa me ne den eti na hot bite ye the atom so 5:30 e wo Sompa 106.5 FM Accra ye wie ye no na third service Prophet Mango Day na ono nso so e the Prophet Godfrey Dakwa na ono nso de aka to so Akosua Sompa 106.5 FM na Sompa de obi anim se afedia Sompa no trendy o afedia Sompa no trendy o afedia Sompa no trendy o trendy Sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa no enti ye declare say Sompa is no more a new station. And I'm a